Hak sau tarik rompang ke jingwan thap kerteng ki kertong kam dunasu ya ki phongut ki kertong bakin wan sakmat ban thap kerteng kam tam hapo is kastil sapo ka office returning officer balala ban sakhi ki babon naki ki dei ki bapau khman ki babon ki pening isu jongka Mosram constituency kawai ka bangabu akhmat kedeka civil subdivision bagi baitba jongka Mosram constituency kila angnut daki potli kisnam bat nga kermen ba dangi poi sekathong ba inla ban penulong ekani kajing angnut jongki baitba kajing angnut hi kajonga kelong ba nadu basang ban kentiu ya keroi kesan jong nong song song haga constituency borowe kebanokong hi kelong ban warra ya ke government college nang ta ke wholesaler center po constituency da mar ke sistem halada i haban kiu sedu selong kabar ki kam jongok kai perthei haga constituency don kam sibun ba kabalong kum ka thung kam thung jam habuan kini ka jongok kai perthei bat ke jing yo kam yo jam ki kun samla hakikam lajong nang ta sude pi ha kajing i jonga ko constituency kum bagalong menta baki pat ba kila debjet bun phau tali kislam ye ba martel mn bukim de ha ba pat ba la jet kum tu kum bagalong ko constituency den rai kini ka jia leti jonga nga i hadin bai ba he martel mn bukim bo pat ba o kanta ha kajing jet ha kini ki jia leti jong i kum emle kislam baki por la lino tenga ngshumi syagri ka lempung kumu nongsong snong utrai jaka trai buluk nang thina constituency bangar nga persanglem bentemrong ye gede kam namar bang idon kam kum gi khun samla ngi de bani sakmat na gede ka thain la jong tena galiang jonga asur banong ba kajing kerpar jonga siki pat ba kalong bakin ai kajing persanglem ki long kimi ki long pa bagade kajing jit joki da kajing surit nga kerpan bakin island lem yang aku memele hagani ka kenti ka bamenta bat kajing kela ka bangan wara kalong lada ja banga job kum memele kajing angnut ka bangadon kata galong ba ki office sarkar kum ka pludi ka PHE haga conspiracy jongi kampat judon henry nganget bat kajing job jonga kum memele lada ki pat ba kije kini baro kinsa urlong kita gide kajing angnut ki bangadon kum memele lada ki pat ba kije na ka mau pro conspiracy kam haga jelenti jonga kum memele wala sakri sansnam kana tri bahabat pat ba ngalon senda jongi pat ba kam tam ki baduk ki bakarduk cekumta i bakari jutri kam ku jonga jingkala po kasa yang tosi kalawan sibon keroi kepap cekumta ki pajba ki ari di chania bangan job yang samta sisi ni election baruan kita ke kursi sayang lite ar pausan sedang mensua kadon hajing jot kejing paj kejing pra kejing sensadon por kejing penihar kepun ban kejing pen paj kisno gi thau kumat kala price adien dalawan san sedang mentah kala bha berkadon kejing songsuk songsai ringkat keroi kapa te kejing kranjung ba SDA dong bakajot kalau ke babakla kai nadu bawan mangamta nadu ar hajar khat riu akabai election MDC bat arjar khat pra kum MLA mantaka soyong konsi klade ke batmai kam dei su tu bari ma ko ba SDA di komunami khamat apa hadin ba ngala sakri la sausna mata Bagaimana kejing angnut bangan sakri susu eksnomola tengah diberi belapan kret nak bentar kan ini election pemerintah. Kejing kun kalau benar. Di gimang bangi dan batno ru kejing kun ni kedai marbagai ke election tu. Baru bayar kun lagi sementara tu dan ni kata kejile ngingim dan jekun benar. Ngikun nampak kebit kebiang eksnomola kebit kebiang kamtam jekun samla ke bangan dan kejing angnut. Kerpang nam tajuki kata kadi ke bangadon kejikun nak nikah election pemerintah. Kejikun ibu boleh baca punsin. Kejik kebut rekam baki habis pun juga. Pi ngomong bangi kun emeli ba la jopun sin kejikun ngi pi nam ta kebit kebiang jukno mulai nak kalian juga lada ngapoi sekathong sama aja pulai kan ai kejik sekri bo bhatam nam tak sno ka benta juk election commission ka betha ya candidate bakin habban declare kata ka criminal case kemangidan ngani thu pi mdei menta na tu sem arja khatra bangelian kong la deb declare khat khanda la deb declare ko bon ki pa nak sok kreatif tamatang kawin nam kwa na kren buon ni kedin mar kadang dan subjudice sepokut ngini be kecing start ke yang besar badan buram bakan saai karai ke bentam len rekat bempat ai karai jogi yang besar ngadang deu belului ngadang deu bakut ya ketang kwa banong ki baru bagi sutu bagi we ke matren kumwelu ndre ngai be kecing start ke yang besar ngasania be ke yang besar badan buram jogi jelak kawai kumong pi mantan i kentok ki pat ba mo andrei lada
si sengap ke jing tho ki jing tho nak se kalak ban long baki pai ba kim so tho nak ta kadau ki sakan tho ndrei nak liang jonga wala kan tho ma kana ro ngah ban skam pat dai la de bun ki ba ong ba mo ngin bot larang ngin bot NPP ro ngin bot i barang som te kata hi kedai kebenta kada nga so tanat ngadi so ya kata hadu menta te ngam patla ban ong te ndrei long kat kum ke jing so thu jonga nasrai kidon hi arngut ki bangi ngine khut ki bangi ngine khut kala ban long bat sitting ne bat no UDP ru kini arngut di mat ki bangi ngine no ngine khut What I would like to tell those friends who allege us that the MDA government led by NPP is disastrous, let me just tell them, it is victorious. Instead of disastrous, it is victorious. So let us wait and see. On the 2nd of March, when the vote is counted, you will see and we will prove it, and the mandate of the people in the state of Meghalaya will be in our favor. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan